Но това, което е особено важно, ali ono što jeste veoma bitno е взаимното желание je naša uzajamna želja да направим междудържавните отношения, da učinimo odnose između naše dve zemlje, в това число и отношенията между двете министерства. U tom pogledu i odnose između dva ministarstva. Тази проблематика, която е особено важна за трансграничното сътрудничество. I problematika koja je posebno važna za prekograničnu saradnju. Да бъде принос отношенията да станат по-широки, по-интензивни. Sve to da da svoj doprinos da naši odnosi budu još bolji. Аз съм сигурен, че на експертно ниво ще бъдат водени още по-конкретни и ползотворни разговори. I ja sam ubeđen da će na ekspertskom nivou biti vođeni još konkretniji razgovori. Но именно в духа на това желание за по-близко сътрудничество, Ali upravo u duhu te želje za međusobnu saradnju, мисля, че няма да сме далеч от времето, когато ja mislim da mi nećemo biti daleko od vremena когато дори може да има поне веднъж годишно čak jednom godišnje съвместни общи заседания на двете правителства. Kada ćemo imati zajedničke sednice između naše vlade.